Ka twikomereze turacyari mu ndege. Zazano uyu ni Peter. Niwe ugenda uzenguruka mu ndege ibihabera ni iki? Yafuyeyo. Ndagira ngo ukurikire filime. Fabonaga ko bakari gukata n'imbunda. Aragakurikira. Ni bamwe bacumbici babahaye lift. Gusa navuze ngo manze mutunyuze kuri coordinate zacu. Kobwa yinjiramo hano. Urwe rero nawe aramukurikira. Cyane imva bari kuganira. Pretend you'd be some sort of UN force. Listen, Major, you're gonna have to play ball a little longer. Umva ntabwo twakomeza gukina nabo igihe kinini. We got off that island. They're already suspicious. Batangiye kuducika-cika. Coordinates? They're gonna find out. Calm down. We tuza. You got the sample. Kaya dufite sample. You sell it to the buyer. Ati no sample turanya tuyigurisha abaguzi. I will take care of it. Ibindi byose bindekere. Sample n'ubagabo bafite ni yihe n'umugabo n'umukobwa. Money, enough money for you to take your. Turi mugabo tugiye kuyishira hari abagiye kuduparika aratwishyura amafaranga turi bukoremo ayagutunga n'umukobwa wawe kamera neza. Sasa urabyumvishe Peter bono basirikare bahaye lift ngo hari sample bari baragiye gushaka kuri kirakirwa kandi iyo sample ngo zira coordinate batanze ngo bahanyuze ngo ni ku cyicaro cya UN. Umva sample ngiyi tugiye kuyibagurisha ngo gukingura nasanguye ari kubumviriza okay. Babamenye bano bagabo ntagara bakorera UN. Ngo bari baragiye gushaka sample kuri kirakirwa. Ni sample yiki? We are flying low, keeping clear of the storm ceiling. We've changed direction to avoid the center of the storm. Ati ni mpamvu ya mbere yitumye duhindura indege tukabanza kunyura bari abantu batubwiye ni ukugira twirinde kira kirere kibi. Jason told me to do what the captain should. But it's a damn shame he couldn't tell you himself. Ati Jason captain wari bwa mbere yakumviye umuyoboye ngo akomeza nyure mu kirere kibi cyane none dore ibyavuyemo. Bose bari no kubipfiramo. Umva wa mukobwa ni mutari kumva ibyo ngubwiye ntago uzongera kumbera pilot. Arahita mwirukana muri company mbega indege ni parika. Umva Lily Young, she's dead. Atria yapfuye. Wa mukinnyi wa filime kazi ngo yapfuye. Ese yishwe n'iki? Katurori. Wa mukinnyi wa filime yapfuye. Zakunina. Who found her? Ninde wamubonye? She died so horrible. Yapfuye nabi cyane. Yuzuye amaraso. Wa mukinnyi kazi wa filime wari uri mu ndege. Vincent already in there. Everyone just stay calm. I'm going in. And Vincent ari mwimbere abandi mwese mugumye nanjye ndinjira. I'm the captain. Ninjye captain nanjye ngomba kwinjira. Right. I suggest we don't irritate them right now. Captain. Captain. Situation is under control. Ibiri byose biri mu control. Oh, that's where the party at. Ikirori kumbe kinana rwa rusinzi rukina box rwo rwari bibereye mu cyumba rusinzi. I love your bed, man. Mani nkunzi ikiroso cyawe mwana. Mr. Rodman. Nyakwa Rodman. Afraid I have to ask you a question. Hari ibibazo tugomba kukubaza. There are reports saying you have difficulty controlling your emotions when you are not sober. Ati batubwiye ko tujya twumva mu itangazamakuru bavuga ngo ujye unanirwa gukontorora amarangamutima iyo wasinze. There is an emergency, and as captain I'm obliged to investigate. Ati njye nka captain ngomba nawe kugukora iperereza gafite uburyo kavugamo icyongereza. Gashirwa mu cyongereza gukora iperereza icyongereza mbega kindi kibi pe cyane ariko. Mr. Rodman, I'm afraid I have to ask you a question. Hari ibibazo ngomba gukubaza. Reports saying you have difficulty controlling. Bari atubwira ngo ugira ikibazo cyo gukontorora amarangamutima yawe iyo utasinze. Nake wasinze. Paparazzi how my face. Paparazzi bangenda wo mwana. Ko ndo umustar. There's an emergency. And as captain I'm obliged to investigate. Ibyo nango myitonga captain gusa ni ngombwe ko ngupererezaho. Byagenze bite? Disturb the body right now. Umva umurambo muri karukayo nagushaka kuvangira umurambo ubundi ntago bawuvangira umuntu muzima. The military police will board the plane and handle it. Ati ndege ni mu iparika twababwiye abapolisi baho bahakora baraza bakuri pereza mu ndege n'umurambo bawukuremo mwiyukoraho. Bino bigabo twebonye ntago bikorana na UN n'umuryango w'abibumbye. Byabayobeje. Byo birashaka kujya kwigurishiriza sample byakuye kuri kirakirwa. Ese ni sample y'iki gusa ntago bizera. Yoza ari umusirikari. Mwibuke muri Superman Return. Ntago irabageraho mwebwe. Nzayiba kuwa mbere uta Superman Returns. Irahari nayo. Nayo azaba yirimo cyane nka Superman. What did you see? Bonye iki? She's covered with blood. Bonye ari yuzuye amaraso. Ibi cyane. Yewe n'umuhanzi w'icyamare ni Sheja. I think we're in for a lot of trouble. Ndakeka turi mu byago. Who he says he is. It's totally suspicious. Turamugabo ngiye nanjye kumukeka avuga ko ari we ntago ari wari we. Sketchy. That's what I'm saying. Only way right now is to land ASAP so the authorities can take over.
umva iyi kintu cya mbere muri kano kanya turiho gukekana duparike indege aho batubwiye ibindi abayobozi bose baraza kubikurikirana ngo n'abapolisi n'abashinzwe umutekano Land in Hong Kong. At least the indege igomba guparika muri Hong Kong Ocean Airlines can cooperate. none dore bari abagabo kugira ngo bumvikane butangiye kuyobya indege we kapiteni yafunganye umutwe boss we Hey, go find Peter. Tell him I want to speak to him. yano nshakire Peter ndashaka kuvugana nawe Peter wibuke twasize biriya bigabo bimubonye ari kubyumviriza Peter bamubonye ari kubumviriza What now? iki You know we can't go where they want us to, right? urabizi ntabwo twajya bari abantu batusabye kujya How about a crash landing at sea? none uragira ngo tuze kuba twaparika mu nyanja se ubwo nyine ni ukurohama Another indege ishobora kuba yagize ikibazo umukobwa aragira ngo bagende baparike kuri iyo helicopter biriya bigabo bane nimba nta kibazo indege yagize house assistant is missing. These guys are hijackers. ati bano bantu bimenye ni ba hijackers ni umwe barushimusi ushanga yashimuse nk'indege gari ya moshi no bita ba hijackers wabyemera utabyemera uyahoze ari umusirikare ba hijackers umva ndakwiyamye kapiteni agari kubyumva hoze ari umusirikare bari kumwe biragenda bite 10分钟就要到总报价。 iminota 10 kugira ngo tugere kuri coordinate kuri ya merekezo babahaye 10点， ni coordonne mbega mu gifaransa ubwo 香港那边一定很担心。就我告诉了， ati ndumva ko tutegereye igihe ibintu byose biraza kwangirika 出了些乱子， situation zimeze gute hanze ni bibi 把 cyane 安全降落， icy'ingenzi ariko ni uko parike indege neza gusa 随时都可能失控。 mbere yuko tubura controle y'indege 去控制局面吧，就留我。 we nta kibazo komeza ucunga ibyahariye 没有指挥，没有控制台， ese nta kibazo uraza guparika indege hatari control tower ubundi ibibuga byose by'indege biba bifite control tower ku buryo indege igiye kugwa bakubwira ati manuka gutya uraparika gutya sasa iyi ndege hari igiye guparika ngo ni kuri koridoro ariko izo koridoro ziri mu nyanja hagati nta munara uhari uri buze kubabwira uburyo baparikamo ni iki mbega ni ukubaga ukifasha indege ntabwo yitwara cyangwa n'uyitwaye uba uri gukontorwa n'abari hasi bagubwira ibyo ukora How can a walking, talking human being just vanish? Even if he is walking and talking. ati yabuze mu mushake Peter bamubuze Looks like Mr. Chef's becoming a pessimist. We were just attacked by some supernatural cats. Optimism is out the window at this point. ati rube cyari gitangaza kuba twatatswe rwose n'injangwe isa nkaho ifite imbaraga zidasanzwe bikanye inyamaswa ngo baracyaka rishobora kuyishurira mukobwa Oh my god, it can't be. manange hari ahantu hamwe ntashatse bashatse Peter bamubuze bano bacerana amasiri Peter wibuke n'umwe wari kubumviriza bumvishe ko bano bantu badakorera UN ahubwo ari sample bashaka kujya kwigurishiriza kuri ayo merekezo batanze umukobwa ngo ahantu hamwe atarebye ahantu hamwe atarebye ni hehe mu rwiherero cyarano basanze umurambo wa Peter Cell phone? It's one of those new high-tech models. telefone mukoresha mwitabaza abantu ni igihangange cyane rwose iyi telefone igitangaza This, don't you? Not really what a good chef should be doing. Guess I was right about Ati, ubundi wagombye kuba uri hejuru ukarekera kugenda utunekanekana icyo shefu wanyaye yagakoze Tell that. ni umutetsi fata imbunda baratangira rozara umusirikare n'amagazine yikuramo tera katurore bose ni abasirikare yakimenya ni cya hijackers yemenye kari bamwe bacimuta indege bakayijyana aho bashatse cyangwa bakagira inkokora kura y'imbunda we ndakurasa usara kumutunga imbunda yatangiye kwibuka ibyamubaye ku rugamba ko tuzi imbunda atangira kubona ku rugamba abantu barasana ukuntu usanga umusirikare byaboneye ku rugamba byaramuhahamuye kikiramwo bicira n'iryo hamuka rye mwaka imbunda I know why you quit the si military. impamvu wavuye mu gisirikare Because you can't kill. kuko udashoboye kwica byaguye mu gisirikare haguruka haguruka Move. komeza imbere Move to the front of the cabin. komeza imbere kuri cabin Everybody sit tight. mwese ndagira ngo mwicare mutuze harimo ibyambare n'abahanzi muri iyi ndege harimo abantu bake cyane bari bari gutaha iyi ndege How come there's only one hostess here? Where are the rest? Everybody here is safe except from the cockpit. ati dushake abandi abantu bose tubashyire hamwe ati bose bari hano usibye ko pilot niwe tutari kubona The whole cabin crew down to cargo to look for him. Bring them up. bazane n'abandi babashyire hamwe bose katururi ko pilot nawe baramuzana They're hijacking the ni plane. nk'ibi nakubwira ni ba hijackers Here. bari gushimuta indege Dude, where exactly are you taking us? mutujyanye Already tested my patience wa once. musore wahanganye no kwitonda kwanjye You and everyone else on this plane. You better hope all those bullets hit the bone because you're nuko ariko sa mwese bari muri iyi ndege barapfa all dead. ati nuramuka urashaka umwenge winjira muri iyi ndege twese turapfa mbega yitondera ibyo arasaba ku mwenge akenge gato
kinjiye ku ndege. Land is planned. Indege mumenya ko ipfuye. Mwese umuyaga w'injuru bari mwinshi cyane mu kenge gati gashwanyagurika. The least. You need me to land this plane. Umva uranyeneye ngo mparike indege. If you hurt anyone else. Nyeneye kurusha n'undi mu mva. Whatever you rush is to land this. Nimba ushaka guparika indege. Kurasa kapiteni ntabwo ryaba ritangiriro ryiza. Abandi nibo barasa ariko kapiteni buriya kumurasa ni ikosa w'indege. Deal, Captain. Everyone's safety for the promise that I get to go where I need. Mwese ndagira ngo manze mwicare mutuze umenye ko ngiye ningera aho nshaka kugera nta kindi mbakenera muri bukomeza urugendo rwanyu. Zana uyu nguyu. Make her drink as much as she can and don't Yuzuye amaraso ameze nabi. poison. What's all this? Biriya ni ibiki? Just made it on the plane, and they knew about it. Ati hari inyamaswa imwe yinjiye muri iyi ndege bano bari babizi ariko twe ntabwo twari tubizi. The rest Kuba muri za nyamaswa hari kamwe kinjiye muri iyi ndege ngo niko kamuriye. Ziriya nyamaswa ngo zifite ibibaraga bidasanzwe mwabyumvisha. Them killed. You should have warned us. Wari kuba duhaye gasupona mbere nimba wari uzi ko iriya nyamaswa iri mu ndege. Don't. This creature will kill everyone on this plane one after another. Nimutagira vuga ngo duparike indege iyi nyamaswa uraza kwica umwe kuri umwe mpaka twese dushize. one of them will kill all of us. They're just too fast. So you're Zino nyamaswa zirabangutse cyane. till we land. They're nocturnal, sensitive to light. But if they can adjust the brightness of this cabin, they'll come after us. Ati mwe mukomeze mwicare mutuze ariko inyamaswa ziza kumenyera ko hano hari urumuri rwinshi gutya. Alright. Twese ziratumara. Cheers. Ziramenya ko hari ahantu hari urumuri rungana gutya muri iyi ndege. Tangira kumva amajwi ya nyamaswa. Tangira kumva amajwi ya cya kiremwa. We can't wait for death. It's not long till we land. Take me to the cockpit, Captain. Captain, tugende. Come on, Mike. Take everyone upstairs. Mike wefata abantu bose ubazamure hejuru. We muze tujye hejuru. Captain baramutwaye. Ikigabo kigenda kibere ku buryo bari buparike bagiye hamwe ba pilot bicara na co-pilot n'umwunganizi we Katurori. Hey, sit! We cara wa muginga we. Cara. Ndege bayiparike. Co-pilot, Co-pilot. where are we? Turi he. There doesn't seem to be any islands. Nabonye ahantu ushaka ko duparika nta kirwa gihari. There's simply no land. Don't Nta worry. n'ubutaka buhari. Just fly closer to the coordinates. We banza umbwire nimba turi hafi ya coordinate naguhaye ya merekezo naguhaye. Whatever he says. Kora ibyo akubwiye afite imbunda we. Sasa hano umugabo abwiye ngo bajye guparika mu nyanja muri ya Pacific. Nta kirwa gihari, nta butaka buhari. Ese arashaka ko baparika yeke indege idaparika mu mazi. Katururi yamanuye indege ikigabo nkuko kibimubwiye. Kureba imbere. Cyo babonye mu mazi. Ni igiki? Gasani. There. Ni hariya. And there. Yaramuparika. No. Oya. Wewe ni uparika. Sit down. Cara hasi. Yes, you can. Urabikora. Landing an A390 on a carrier? It's impossible. Ati gufata indege ya 390 ukayiparika kuri aircraft carrier ni amato manini atwara indege. Sasa igaba ikintu kiri mu mazi ni aircraft carrier. Mbega usanga ari amato atwara bwa budege buto bwa gisirikare buto cyane. Iki ni ikidege kinini. Ni 390. Listen, Umva, you can make it. ibi wabikora. Remember Ino ndege ni nini kuyiparika kuri aircraft carrier ntago ari ikintu cyoroshye. Y'amato yo mu mazi atwara ubuntu bw'ubudege buto cyane. Practice Bumwe bwa gisirikare mbega. only. Iyi kidege nk'iki sinzi ko cyapfa kuhagarara. It's just- Indege nk'iyi iragorana kuyiparika. Jason always thought you were the most talented pilot. Ati Jason Captain yajyaga atubwira ko ariwe munyeshuri wa mbere yari azi ufite impano uri talented. Pretty good. Ndakeka wabikora indege wayiparika. Like you more and more. Sawa. Ntago byoroshye ziyanga. Bikori. Kigabo kireba afite gifite imbunda. Dore ubwato. Ni buto cyane. Indege nk'iyi ntago imanuka ngo itigwa iparike ngo pa. Nka kajugujugu. Nibibaho. Indege maze gaturuka hirya igenda ifata amaferi. Sasa ishobora kujya guparika kuri kano kato gato ikakarenga. Indege nk'iyi parike yabanje guturuka kuri genda. You knew the destination was an aircraft carrier, didn't you? Wari ubizi kandi ugiye guparika kuri aircraft carrier. I'm beginning to think you're None crazy. ko utari wabitubwiye muri abasazi. Mugabo udakomeza kudutuka. Captain's pretty damn cool. Crashing strikes me as a better way to go than being eaten. Kibazo. Let it destroy $100 million plane. We sasu. Nta mikino umugabo ahangayikishijwe n'indege ye. There. Ndakurasa. Umugabo n'indege ye nibwo niwo munsi wa mbere agiye kuyironshinga arabona igiye kumuhombera. At a time like this,
All my father cares about is his plane and his damn company. Papa wanjye ameze nk'injiji ikintu yitodora abantu bagiye gupfa ari kwita kuri company ye indege ngigiye guhungabana aho kwita ku buzima bw'abantu. If the plane crashes, I will never see my dad again. Mfite ubwoba ko indege niramuka rwose ishwanyaguritse nazongera kubona iso wanjye ya miteto y'abakobwa. Tururi nakubwiye mu kirere habamo imikuku ntago mwe mubizi bamwe bake cyane hano muri mora ni bake cyane mu kirere habamo imikuku ejo bundi burya. You should really play James Bond, man. Twikomereze kobwa yicaye hano ko umukobwa afite agakufi karimo agafoto k'umwana ibuka kira kigo cyambwiye ati tugurisha no sample uraza kubona amafaranga yakwitaho akita no ku mwana wawe. Indege yavuyeyo dore ya aircraft carrier nakubwiraga ino usanga itwara amato ya gisirikare nako utudege twa gisirikare tumwe duto ugize gaparika nko ku nyanja hano hirya ubundi utudege tukavayo bazana indege katururi njya guparika bona ntago yaparika neza arayikatiba barikora mu mazi mu mazi. Indege ni ikibazo arongera arayihindukiza. Wamujinga ngo andi mahirwe yanyu muparike indege neza. Ongera ugerageze yanga sinshobora urabikora. Umva mujinga indege tuyiparika nabi imibare hano ni mikenya indege yose iraza gushwanyagurika. Ese mukoye wabikora neza ko murusha yego. Sajya muri control umukobwa ni uri muri control buriye patroli twatangira control indege we arumva ngo yabikora. Iriya ndege ni nini ubwato ntago ari bunini bihagije ku buryo indege nk'iriya yabuparikaho. Hano parika bwa budege bumanuka butoshe kahita kaza kagoga parika iyo bisa bituruke hirya igenda murabizi kobwa arayizana patroli kura y'amapine indege ziparike kato ni gato. Jya guparika n'abirangabura gati indege irawushura kandi iyi ndege sha irabanaga. Wibuke filime bayise ngo Lost in the Pacific ababuriye mu nyanja ya Pacifique. Patroli kobwa nabuze ati kandi hano abantu bari gufinatira ngo ni hafi yahandi bita ngo Triangle de Bermuda niko muhitarya haburiramo amato menshi n'imoto hazi batangira kwambara utuntu kwa life jacket. Everybody be ready to unbuckle. As soon as we land, I'm opening the door. Oba mwese mwe tayari iyi ndege bakimara kuyiparika turetse tubakwepa tuhite dusohokera muri uyu muryango. Nikubahiriza turiya baramutse baguye mu mazi turatwakora ni chambre niko mubyita ku buryo bakomeza baririmba hejuru y'amazi. Ukora inyanja nago bisaba ngo ubuzi koga ushobora kubuzi koga ariko utakoga ahantu hanini ariko ifite karabye burutinda mutarapfa. Ndege barongera barayihindukiza gatururi wa musana atangira gukozaho wa muhanzi atangira kwicurangira arebe ko yabamara ubwoba. Uno mu boxer ni ibyamare bya byahuriye mu ndege no mu kiregaho yashaje muri Romeo Must Die kumwe na Jetri yari agasore maze gusaza. Ndege barayihindukiza patroli kobwa hindukiza indege ni nini tera imibare. One last time. On my order, empty the fuel tank. Ku itegeko ryanjye ndagira ngo tank uyimaremo amavuta. Bega benzine yose ayimare muri tank. Is as wide as a carrier. Our wing will smash the bridge. Ati kuko turamutse tumanuye ino ndege igakoma ku mafuta benzine ikameneka bishobora kwatsa umuriro twese tugashya. Indege bagiye kuyiparika nta na benzine basigaranye bivuze ngo kuyihakura ni ikibazo. Let's fucking do it! Reka tubikore cyo ni ikiyahuze. Umukobwa amanura indege patroli zara hano bagiye guparika n'ubwiyahuze nge nabibonye. What if we go over the deck? Cyozo dushobora guparika tukarenga. Ibyo nabyo tubiteganya ariko ntacyo bivuze n'ubundi batarenze banaraswa. Umukobwa amanura indege. Ocean Airlines n'ubwa mbere indege bari bagiye kuyironshinga rigeze ku isoko indege ngiyambaye cyane ndege vayo wibuka igenda hano rero iri baba rirasigara ngo nagwa bakivuye hano tuwacyo ni cyambere baba rasigaye amapine aracika abantu sinzi nimba bava muri iyi nyanja ya Pacific amapine irindi riracika
impanuka y'indege iragatsindwa n'uwiteka ngenda yivuga nk'umuntu yizi ntago nayibonye muri filime. Indege nuko ikomeza kuvayo akato ni gato ikomeza kugenda. We mwitegure dusimbuke bibaza nyafyan simbuka wa mbere avunika umugongo. Babiri ba mbere bavuyemo ari gusorwa na wa musirikari abwira ati musoke, bandi barasoka. Sasa dore hasi ngo hamwe hari ya nyamaswa arafunguka, gitari yamanutseyo. Wibuke hari inyamaswa iri muri iriya ndege, indege ashaka kurenga imbibi. Uyu nawe avayo, mbunda yashizemo amasaso. Kaga simba kugira no kiratuza. Menya ari umuziki utumye gihagarara. Kumbe gisimba kubera umuziki cyanze kuvaho kiri. Wa murano ava yari isokera. Tugende. Gisimba nago cyabataka bari kugicurangira. Nawe tugende. Simba bagicurangiye kiricara hamwe. Buri inyamaswa zikunda umuziki nawe huye n'intaruka yicurangira ntacyo yabigutwaye. Iyo yicira hacishene indege ivayo. Nimba bari buve hano batesinzi. Ndege ba pilot baracyayirimo. Ba pilot bakirimo. Abura gatora ni igisiga cyangwa inyoni kije kikayihagararaho, usibye ko nta gisiga kiba hejuru y'inyanja mo hagati kuriya ntibibaho, ntiwapfa kukibona. Yamanuka mu nyanja hagati ntiwapfa kubona igisiga. Tururega igisiga nacyo kiraguruka kikananirwa, kandi inyanja ubusanga iruta igihugu. Nakuri igisiga cyaguruka ahantu kitari buze kubona ahantu gihagarara, kikamana amasaha menshi nta nakantu ko guporeza. Niyo mpamvu utapfa kubona igisiganwa hariya cyangwa inyoni. Bano barasohoka ndege cya gisimba sigaramo hano. Twagiye uyu aramusunika, yasunitse umukobwa. Sigarana agasimba kawe afite imbaraga bidasanzwe. Ndege yinjira mu mazi. Ndege bibayeho nk'ibyabaye kuri Titanic nayo bakishyira mu mazi. Umunsi wa mbere bavuga ati twakoze ubwato bw'igitangazo. Uwo munsi nibwo bwarohamye. Uwo munsi nyine nta n'undi rugendo ubwato burakora. Kumbe ni indege wari umunsi wo kwironshinga, bari bayitegereje abanyamakuru itanga ibirori bidasanzwe muri Hong Kong. Ntabwo ibashe kugerayo, basikiye hano. Ziyang yapfuye. Indege kumanuka mu ndege kuri aho mazi sinzi ko wavamo ntibibaho nako. Inyanja iragatsindwa. Noneho ugakubitaho ko yamanukanye n'ikindi kintu cyashaka kumurya. Havuyeyo. Hey! Get over here. Kabira cyaba bifite imbunda. Hano turi ni he? Uraza kubimenya nyuma. Nshaka kumuha amakuru. Shut up. Everybody move. Funga umunwa mwese, mufunga umunwa. That way. Komeza imbere. Kigabo cyabafasha. Line up. Murongo sha, mukora umurongo. Line up. Sasu hejuru we. I will not ask again. Mupfukame kandi ntabwo nongera kubisubiramo. Kama imbunda ari kuri bitangaza. Welcome to the world's largest aircraft carrier. Unakaza neza mwisi ya aircraft carrier. Shame that we don't have any champagne to celebrate. Birabaje cyane kuba tudafite champagne ngo tumanze duserebure. Follow my orders. Ari mrakurikiza amategeko yaje. Cyangwa mupfi. If anyone moves, nihagira uvari kill them. Umwice. To get our money. Tugiye gushaka amafaranga yacu. Tuve hano tugende, yagiye kuzana amafaranga. Some of us are injured and we need help. Hari umwe muri twakomeretse yakeneye ubufasha. Avuga icyongereza kibuno umukobwa shaho. You're right, Captain. Uravuga ukuri Captain. Help her up. Mufashe. Hari wakomeretse ngo mufashe n'uwariwe na cya gisimba. Baragagurutsa. Sasu ku mutwe. Oraye kumufasha. Don't need to kill anyone else. Namwe ndabamena. Where you want us? You don't get it, do you, Chef? None of you. Mwe nago mubyumva. The creature's teeth are toxin. She had far too many wounds on her body to survive more than an hour without the antidote. What I did was reduce
ati mwece tumutazi uriya mukobwa yarerewe n'iriya nyamaswa kandi na nyamaswa mu menyo yayo habamo uburozi. Uriya mukobwa ari gukomeza karibwa kubera nta muti dufite n'ubundi nyuma y'isaha ari kuba amaze gupfa n'ubundi akiribwa. Icyo nkoze rero ndamufashije nihutishije urupfu rwaho kugira ngo akomeze aribwe. Kumbiza iriya nyamaswa iyo ikunoshe cyangwa ikakuruma haba harimo ubumari gusigamo bukomeza bukakurya mpaka upfuye. Ngiye kujyana kano bahita mu mafaranga ntugire ikibazo. Ni ya sample bari bagiye gukura ku kirwa. Bavuze ngo ni sample gusa ntago namenye ni sample y'iki. Ubwo niba ngombwa barabitubwira. Uyu arabacunga gusa umugore yifitiye ubwoba. Ntago ari umugome nka kera kigo bari kumwe. Wibuke afite n'akadari karimo ifoto y'umwana we. Igikomangoma kiri hano cy'icyarabu. Manukamo hasi mu bwato. Dr. Han. Muganga Han. Dr. Han. Muganga Han. Urumva bari mu bwato bameze nabi cyane. I lost you here. Listen. This is a soil sample from the cave. Where? Ati iyi ni ya sample ya bwa butaka buturuka muri ya cave cyangwa bwa buvumo nari nyizanye. Wakererewe cyane umuntu yatumarira. It's all my fault. Kandi byose n'amakosa yanjye. I know the company has been dumping funding into your research. Ati ndabizi company yarohereje amafaranga menshi atera inkunga ubushakashatsi wari uri gukora. It's going to explode. Ati ubu ngubu nta kintu na kimwe twageraho. I'll set on self-destruct. Ati ubwato bwagiye kuri system ya self-destruct. Ubwato mbega akanyagare kose buraza kwituritsa. Uko ngo burimo icyorezo. Ubushakashatsi n'umusaza yari gukora bufite icyorezo gitera kanseri. Yari gushaka umuti. Ariko umusaza ubwato bushyize muri mode ya self-destruct bwo kwirimbura kugira ngo icyorezo kitaza kugera kure. Ubwato akanyagare kose bwakwirimbura. The child on your necklace. Katurore. Hustle, what are you doing? Kora ibiki? Freeze! Mutoni. Ngwino hano sha. The poison in her body is taking effect. Stop the bleeding. Can you fly a helicopter? Anything with propeller. Ko mukobwa nawe yari yariwe. Wa mukobwa nawe yari yariwe na ya nyamaswa yamukomirikije. Wait, why do we have to go find him? We should just leave. Guy's a time bomb. Who knows if we'll make it out of here as long as he's around to cause trouble. Ati ubwato bushobora kurimbuka ntabwo twamenye ko turi vano urabwo turamushyira hasi. Yose ari umusirikare. Internal layout. I'll be fine. We mushaka kuntu muri vano nge nazo ndi umusirikare byose ndaza kubikora ndiko tone mungire ikibazo. Agiye gukurikira kira kigabo cya Vincent. Try my third dish yet. We'll wait for you. Turagutegereza. Bagiye gushaka kuntu bavano kuri ubu bwato. Bwato bari gufitira turo mu nyanja hagati buri muri mode yo kwirimbura. Muri iki ibintu ubwato bisasu bya kirimbuzi n'indege zimwe na zimwe uzanga zifite iriya mode yo kwirimbura. Ugiye bonye bikomeye bikirimbura. Buryo ubwato Ati ko mbona nasimilita mbona. Yesu ushobora gutwara akadege sasa uyu nguyu ashobora kuba atwara zira ndege nini kajugujugu kamucanga. Yageze kuri kajugujugu iramucanga nkuko nawe ushobora gutwara imodoka mutika gucanga nyine. Sasa uyu nguyu ni kapiteni w'indege nini ariko kano kamucanze ari gusaba umunyamakuru nimba ashobora kuba yatwara. Uyavayo. Muzegawo abaza kubanza gushaka benzine fuel amavuta y'indege. Zana kunino. Kadege bagakubita esanse wenda barego kabambutsa akabakura hano. Tuzatanga. Gatari kwinjira mu buri muri mode yo kwituritse yo kwirimbura. Igisasu cya kirimbuzi buri harukuru bakirasa. Gatabanye bakagishyiramo mode yo ko kirimbura ubwacyo. Kikituritsa mbere yuko cyangiza abantu. Quick, everywhere. Be careful. Self-destruct. Muve hano mugende mujye kure. What's going on? Nibiki bijya mbere. Destroy the ship. Don't let them reach land. You must stop him. I will. Ati ubwato mutaza gutuma bugera ku butaka uhagari kuri ya mugabo. Umva. Fine genes. Reverse the growth of cancer cells. I'm truly sorry. I went slow. Ati buno bwato buramutse bugeze ku butaka bushobora kwanduza abaturage bo ku butaka ku buno bwato butwaye imiti n'imyuka ishobora kuba yakwanduza abantu virusi. Ubu bwato ntibugere ku butaka. Nicyo abwiwe n'umuganga. Sasa ukujyanya kuwagao
ari hakuri no kurembere kuri bwa bwato ya Aircraft yabonye za nyamaswa zaje. Hari inyamaswa z'inkazi nyinare n'izindi, ariko izi ngizi ngo ni inyamaswa ahubwo zifite supernatural powers, kandi imbaraga zidasanzwe. Mbega zifite imbaraga imeze nk'iy'abarozi n'imizimu. Mbega izi nyamaswa ntizisanzwe, ntizibaho mu yandi magambo, kuko unosha gusa umenya ko uburozi burimo buri bukwice. Inyamaswa zitarabagera uratangiye kuzicurangira, Tom Cruise Tom atangira kuzicurangira zituze. Ngeze hano ziratuza zumva umuziki. Muziki ariko burya hari indirimbo zatuma inyamaswa zikurya, hari indirimbo bya birimbo by'ibi hip hop bikanga biri inyamaswa itigira ngo uri kuyataka. Ndacyo hariho ndahumeka inyamaswa iti kwataka, ariko harakazi kigatuje inyamaswa ijyamo nayo rwose kumva iri mu mafuri igatuza. Ariko bya bigoma byanyu byabamira byo The Warren, hari inyamaswa iti gushwanyaguza. Katorore yatangiye gufata ubwato, subizamo ibyari byasohotsemo imbere. Iyo mbundu yatse umusirikare mugenzi wanjye ntabwo nzi ko wakwica umugore. Iyo mbundu ayishyire hasi neza gake. Self destruct activated. Node ko yakwituritsa iriho. Activated ku bwato bukomeza bagasopo bumara nk'isaba bagasopati ubwato buraza kwituritsa, nyamara buraza kwituritsa mwaciye isheni bukababurira. Iyo ni technology. The soil sample for twice as much. Atano ngene naje kwishakira sample y'ubutaka bwara muri kabu ari kubwira musirikare ku wundi. Katurore gukora tera umusore kiramuniga uyu musore asigaye shefu. Nawe nimba bakwita shefu umenye ko bakwita umutetsi we, birirwa bagutuka indi hasi kora imbunda barazitungana. Kuko umusore yarahamutse kubera urugamba, atangira kwibuka ku rugamba uburyo abantu bapfaga, bukurashisha imbunda bisigaye byaramuhahamuye. Ntago yarasamanura imbunda, ntago rega watsinda. Akiraho dore ijanja, kagasimba kageze ijanja, aramurasarasana n'agasimba, amumena n'agasimba. Dusimba turi hano ni twinshi cyane, twuzuye ku kirwa. Aracyari kirabiranya. Katorore asigaye iminota mike cyane ubwato bukituritsa. Arakora iki? Kumva uyu nguyu aracyari kujijisha utunyamaswa ni Tom Cruise ari gucurangira imbwa. Imbwa ziragenda ziratuza, nizambwa ariko zifite ibibaraga bidasanzwe. Arazicurangira imirya y'inanga irace. Imirya y'inanga uyatangira kuzifatisha sipuri z'umwuka azihuhira. Ntago wawe iminota irenze 10, iminota itarenga 5 uhita utangira kubura umwuka. Izi zirabarya tu. Aracuranga. Papa yabonye umwana we ari we witangiye abandi, asigaye ngaho nawe wicaye vugiriza uri nimbambara iminota 10 mbaza icyonwa 10 sinzi nako 10 ni myinshi, mara 5 vugiriza ureba urabura umwuka. Uyo siba y'ibiri uretse acece kure we. Iyo njyana ko twumva nta ritime ya mbere ivayo itaraza umuriro urayiha. Papa yaje zari zitangiye kumva injyana nayo. Papa kura y'umwoto uzegawo mwibuke muri Romeo Must Die yagukiriye nyinshi cyane. Izindi nibuka ariko nzi ko yakennye. Kajugujugu iratangira. Papa tugende. Papa arasa nk'uwitangiye abantu hano. Shaka abandi baguruke bagenda. Inyamaswa ni nyinshi, inyamaswa ziri kuza mu Vietnam ntizishira. Yaratwitsa aratwika, umuriro uramutenguha. Nta mvura idahita, nta muriro utazima. Mwana wa kampani yanjye ntuzayigurisha warwana we. Mbega ni nko kumubwira ati ndayikuraze utazayigurisha ngo uyabyinire. Papa mbega arabizi ko hano atarenga. Yabwiye umwana ati kampani yanjye ntuzayigurishe. Indege iratangira. Katorori uyu mutwazi nawe atwaye kajugujugu, nawe ndabona nta bunarari itwaye afite. Iya mbere ivayo. Sasu yaje. Sasu wa musirikare asigaye ari chef, asigaye ari umutetsi. Uwo ninde wunduje? Ni bwinshi umunyamaswa buri hano nibuva ku bintu.
kuko unashaka gusumenya kuri umupfu katurore kuri imbunda y'indege masasu sasu ku nyamaswa sasu ku nyamaswa ni captain sedefe kuvuga icyongereza kibi gusa umusore araza afatanu bacaho umusirikare mwe murahaguruka basanga imbere nta mpamvu yo kumuhereza ngo mumutegereze mwe mucaka basanga imbere yavuyeyo ati mwihute cyane buriya bwato burenda guturika tubundi ngewe nturuka mu bana b'umugore agutunze imbunda iyo ushatse uhita umubwira ati wambereye umugore ubonye ko uwo mugore afite umutima ukomeye nawe nyumvire abarabu cyakora ni ibyihebe koko ngo umugore yagutunze imbunda tuhita ubona ko uwo mugore mukwiye kubana mbega umugore utagutunga imbunda ubu ni mwabana abana bose bigize shababu ndagira ngo ya ndirimbo wari uri kuvugiriza uze kuyindirimbira arongera aravugiriza abakobwa babagize imbwa mvugiriza numve sheri muri mu bibazo papa warapfuye ngo vugiriza nacyo kikavugiriza ati hano ikibazo ni uko nabasha kubatekera muri aka kadege bafashe indege babashe kurokoka bafashe inzira barerekera wibuke bari babategerereje he bari babategerereje muri Hong Kong gusa siko baje kugenda bivuze ko bapanze ibintu buri gihe siko bigenda akana ko bakita ngo Lost in the Pacific yari kirabiranya rock nk'ibisanzwe Imana ibamugisha ndabakunda cyane ciao ciao Brandon Routh mwamubonye nuri wari umutetsi yagukiniye filime nyinshi na Legends of Tomorrow